une minute de silence إويذ جيد يقموزنا في قبايليت. المرثنون Une petite précision par rapport à la pétition qui circule actuellement sur le site du Parlement canadien et qui a été acceptée par le greffier. Cette pétition a traversé 4 étapes, ça a demandé du temps. Alors là, c'est une pétition qui n'est pas partisane, au contraire. Donc elle est parrainée par M. Mario Beaulieu. Et puis même il y a Mario qui l'a partagé ces derniers temps, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, etc. Elle va être remise au monsieur Trudeau, donc au Premier ministre du Canada, qui n'a jamais encore jusqu'à maintenant levé son petit doigt par rapport à ce qui se passe en Algérie, par rapport à l'emprisonnement injuste, à ce que subissent les prisonniers, dans la majorité est kabyle. Alors voilà, cette pétition, le 17, elle sera fermé aux signatures. Alors, dans cas où les citoyens en général essayent de... Et puis, je vais préciser autre chose, que les noms des signataires ne seront pas divulgués, et ça, c'est le greffier lui-même qui nous l'avait dit. Alors là, il va être remis au Premier ministre du Canada, et puis on verra la suite. On espère qu'il va réagir quand même, lever sa voix, et puis espérons que ça va marcher. Mais le devoir, nous connaissons هذا signé, nous connaissons مساكين ثلاثة كنت تسفن ذي الحبس سورتو في واش ولي نسن ام قاميرا يماس ولتماس تمام ثاني سنين فريد السولة داكي مساكين سوسن كان لي جون هاديك وكلا ندير الحباس الوغ اوفان غنخدم الدوفوارنا باسكو يفو اتر ا لور بلاص ماشي كيف si on était là-bas à leur place. On est là, on est loin, mais notre devoir c'est de dénoncer ce qui se passe, ce qu'ils subissent, l'injustice qu'ils subissent. Donc, donc la pétition est Mario Beaulieu qui va la remettre au Premier ministre du Canada. J'aimerais quand même remercier un coup de main. Mohamed Chala, Malika qui est là, Farida qui est là, elle a utilisé là le dossier qui a servi à la pétition qui a servi au dossier de la Kabylie. Donc, Malik et Hamid Chala, ils ont passé leur temps sur le terrain. On est dans une nouvelle ère, il ne faut pas que la bêtise l'emporte sur le bon sens. Il ne faut pas que la bêtise l'emporte sur le bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens des gens qui sont des citoyens pacifiques, militants kabyles qui sont en prison depuis plus d'un an, ils ne sont pas encore jugés. Oui, il y en a qui sont encore plus de 2 ans dans la prison. Il y aura le صغارنا كي نقارن إما فانك نشبان أثني تحويسن. Vous êtes dans le confort et nos militants pacifiques qui n'ont rien fait, juste parce qu'ils ont l'amour de leur terre, l'amour de leur pays, vous les avez emprisonnés. J'interpelle les générations, les acteurs qui ont fait les événements de 80. J'interpelle ceux qui ont fait le 2001. Andatlam, vous êtes où? Andatlam, la Kabylie est en danger. Comment vous avez accepté que Andatlam, c'est quoi le message que vous avez transmis à vos enfants? C'est quoi le message? C'est quoi la vie que vous allez laisser aux futures générations?
Une Kabylie qui va disparaître si on continue à se taire. Vous avez fait le 24 détenus. La Kabylie entière s'est soulevée contre l'injustice. Le 2001, on a sacrifié 128 jeunes. ماشي بالعيف لنا غنسوسم بالعيف لنا. À 16 qu'est-ce qu'on va dire aux futures générations? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Pourquoi vous avez laissé embarquer des femmes? Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on va leur répondre? Qu'est-ce qu'on va répondre à leurs questions? Laouana El-Qbaïel n'était pas le temps de se réveiller, de faire face à cette situation désastreuse, de mettre fin aux exactions, aux violations de domicile et à l'emprisonnement de nos frères. بالعيف لنا غنسوسم ما نسوس ماذا خمحون ينادلوا الناس يمدلوا الغذاء قبايلين يسميوه من غير ما تحفات ذوك اليوم اتي تسمسدا لاوانا القبايل انفك اول بيدرنا لاوانا القبايل دوكل لاوانا القبايل انا القمر باتي ذوك اليوم sinon on va disparaître. Si vous voulez disparaître, mais si vous voulez vivre, il faut rejoindre le mouvement. Il ne faut pas avoir peur de dire non à une situation qui perdure en Kabylie. Il s'en fout de vous. Il s'en fout. L'essentiel, vous allez vous taire. Il est en train de tester votre patience. مالكم المكسوس ما تنقرون دخلوا تموه هاد يا زهر ستاف السازكا ماشي كان تلاون وننايا الفم وتقرغر انا كوني قرحل. Mais sachez une chose, l'indifférence guinoine et l'inconscience او نداوي يرتا ما عشت يرتو ثارتا ونداوي لا ديسباريسيون. كينا غاسنينار إثواشولين إمحباس أقلنا غيثوان. Et je me demande à ces gens-là qui sont des villages des détenus, أمكي تسمم أمكي توالي مولاني محباس تدرت الكاميرا أمكي توالي منا نورا باش تقارا مكنيا أتصفارا في يليس تندي الحبس tout simplement parce qu'elle a exercé un droit reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle a exercé l'article 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ils ont aussi exercé un droit reconnu par la Charte des Nations Unies qui est l'autodétermination des peuples que Adavo Amhersen Atayrin reconnu dans sa constitution. Mais Adavo Amhersen, ce pouvoir criminel algérien, il a violé toutes les lois, qu'elles soient internationales ou dans sa constitution. C'est un État voyou. Ce sont des voyous qui sont au pouvoir. Mais ces voyous viendra un jour. On va leur interdire de mettre le pied en Kabylie. أجل رشيد دونك ساكن الأستاذ أنا في الدار ثما محبس أنا نخدم كما علي زمان نخدم بلان مزيانة دونك ساكي الواجب فينا أنا في الدار هذه بغيت مثلا سنين نتوقع فيها نخدمو كاينين من زمان السنين اللي تفغص مالية مال واش نحصل أقرأ أرث من سن
فين غير دوك انا كي غيت فيلمين تسكن لا تيراسين الكونسولا كي نسن فورو ويرمين ساكي ترابو يركا ورزمان السير ترابو يليكتور ديزا مولانا غير نقرن ابسق فين نسن رند فورو اشرا كوي دير صغور فورو هاي خاطر الاستمراريه انا اسير نزقري اولي و تتولد يمكن هي كي الا خاص نخدم لاني بانن نسبان نسمنا اولنا شو كان منا ازيلين طاس بوات مثلا اي فهمن تمثلتكي وكنا زيلين سواطاس ماشي كان زاف الكونسولا fermé, hein? الماركة ستارات فرانسيس ماشي سمازيغ راسو تمازيغ سي اون لونغ اوفيسيال هكا وهاد لومباساد الجزائر دي كندا كيف ماركة انجليزية فرانسيس ستارات ماشي سمازيغ لونغ اوفيسيال الجزائر. Ils ont respecté les deux langues officielles du Canada, mais pas la deuxième langue officielle Mourtoura, la même ambassade, enfin l'ambassade du Maroc à Ottawa, ils ont respecté la constitution saine à Tsoalim Starat, Smazir. Mizith, Walid. زولا رشيد اقلق نوحد الرقي بزاف الكونسولا مونريال الجيل مونريال ونزمير رشيد نوحر سيدي محمد ونزمير نوحر كلها ونزمير نوحر ريناثر الحراشر الحبس فقايت اقلق نوحد الرقيني غاكنانيني انيني ديجا يمحبسنا اقلق يذون اقلاغ فيرون تيواشولين سن اقلاغ يسن اقلاغ فيرسن اي بي اسنيني اض صفرون اسنيني اض طفن ايتيان بون تيروكزا اون فا اونوري دو فاسون ا شاك فوا اون فا اونوري لور كومبا اون فا اونوري كوين كي يخدمن دون توت نو مانيفيستاسيون دون تو نو ديسكور اي نخدمنا كاكيني سي يسري يفد وغرفه قبايلي ماشكا انساول ديالتي كي قبايل النظام داونن اذارن افود اذار سوتانين وسوسو منالا غادا يعاوننا كي نسمرن سورتو تدرينا دالاني محباس الا قادا يعاونن وكاكي سفرين كوينات الى حباس لا كود غني انا قضاني يودا بواكيني غمهرسن اسنيني بلوك نوكادارا اسنيني بلي كيرا كيرم كيرا بوكا تحقرم كيرا بوكا ارث سفريم القبايل ابان فودي تسكن لا ليجيتيميتي تسكن يوم النغنا اي بي ذا سفنين ودمنسن مهرسن ودمنسن وشميت دايني غيبوين الساكين نروح هادي بياد نسوغالا يرتكال الراكيني اكن السنيني ذا شو يتقدم السنيني غادفروني محبسنا السنيني غادارن لا جوستيسي محبسنا ولاش ذا شو خدمان ولاش ذا شو يسعان اكن اثناء السفرين كاين اكن اثن طفن الحبس
انسي ولدي غنتيكي ويدي لان ويدي زمرن ويدي سنن اتصل القبائلين زرا السنن اتصل القبائلين زرا زمرن اتصل القبائلين زرا زران امانا تراجون توجور لي كونديسيون غانيونت كنا تفغلت فينن لي كونديسيون غانيونت يفو لي كراي كوني غنكتبوا لي كراي الور تيغاريغ توم قران وتجه هذا مسس الواي واحد سكان راينا لكن مثلا مدي قبائلين يتلم هذا يوم النغ ذاكيني هذا مرتي كرش اسنساد الميساج le gouvernement algérien, le gouvernement terroriste algérien. C'est le message et les généraux terroristes algériens. Vous avez vidé la Kabylie. خرام ثمورة القبائل وليد قيمان تسرى مع الحبوس خلق من الرهبات وكذيو ما هذا ونسى دينيون الميساج وقال لك ندير غربان كنيس وقال لك ندير لا دياسبورا اما نكني ما غراونا ونسسو مرا مسس الواي فرحت مهني من الجي بي كا il fait un très bon travail entre temps le combat continue نسى le meilleur système éducatif يخدمن الجي بي كا le meilleur système juridique le meilleur système économique نسى la constitution نسى le gouvernement. L'indépendance de la Kabylie est celle de la سلكنيش وراونا سرفايرين جمالات اكنوني وخدمر لي براتيكي بيمور العبادين في الارض ونسيسو مرا نقبيلو للسيسو مرا نقبيلو تروزو يرا ونرا لا دياسبورا إلا القبايل لا الشامسكا اتيليا لي جينيرو vous êtes des terroristes. Le gouvernement algérien, vous êtes des terroristes. ماشي الماكين لي terroristes. ماشي اللي ماكيست. ماشي فرحة مهنية. اللي خنويل لي terroristes. لي جينيرو terroristes.